5 djece, od toga u jednom braku je rodilo blizance, to je sve što znam. Pusti to, šta da radim, bola, šta da radim? Evo ja tebe volim, ali kao što kreti ti meni da me voliš, šta ti fali? Hoće da idem u zatvor, iću ako ćeš mi doći, Što radiš ti, Ja vas volim, gospodine! Pa šta mislite vi? Još jednom neko nešto pokuša, pušta me Vidi ga sad. Zatuko se uzdjelo. Šta će ga? Će ga pije vodu, tanka goriva. Zato, ja sam jednom trebao prije rata da učestvujem u vježbi, ništa nas ne smije iznenaditi. Da se ne tanka, pa će me staviti. Ništa nada i otkaže se vježba. Juga, sad imaš šansu, mi ovdje treniramo ko da su otmičari zatvorili taoce u Sarajevu. Jo, pa će onda biti neka akcija, a? I na tebi je samo da im dobaciš piću dok ovaj kreten donese, u 3 sata ga čekamo. Ko daš? Pa kontam, čekaj za te, ja nisam mislio da ću ja dobacivati pice, nego da ću ja ono nešto ko Šta to je to? s puškom, akcija, znate? Ti jes policajac, ali si nešto ko tajni agent. I mi tebe ko fol šaljemo da ti dobaciš pića, u stvari samo da vidiš koliko ih je, kako su naoružani i sve te stvari. Razumiješ? Evo pića. Moći si bolan do sad smrzla se sva sraju stvari. Ugrizo ga za lepo pobjegao. Jao, ne vjerujem. Samo pokaž mojim specijalistima. Ništa. Evo te piće. Čome? Sve jasno? Poleti. Da trči. A možeš trčati, ali samo cik-cak. Hajde, poleti. Bježi mu. A jebote, umreću, jebote, stomak me boli. Trening prijatelju volontoje. Gdje je ljudak? Njega trenirali samo pizza, a poseban je bio trening što dostavljaju ćevape, pa dostavljaju soga do... Jebem ti život, ovo nije normalno. Podjebava ga ful. Pa šta ti je, prijatelju, pa ovo je vježba, ti se pravno udaraš. Pa šta majiš, šta i ti učestvuješ ovo, ništa nas ne smije iznenaditi. Ovdje papuć. Neka ljudi, maknite mi ovu ženu, ubij me, pušti me! Čestitam, vidim, riješio se ovo i bez moje pomoći. Ko si ti? Ja sam službeni pregovarač za talačke krize. A ja sam kraljica Elizabeta. Ne razumijem. Ako si ti pregovarač, koji onda ovaj? Če ne znate čovjek? Ko? Ovo je pregovarač, ovaj Rus. Daj, Zeus, daj. Vidi svašta čovjek. U suštini to i to, na kraju je gospodin Šombe došao s nekakvim picama i sve se ovako završilo. Kolega, ja sam sve držao pod kontrolom, mada sam sve uradio da to tako ne izgleda. Znate, jako je teško bilo, moram priznati. To je ono te pizza. Ja sam to platio. Što si neki terz? Ona si je Da ga ja nisam predstavili za FBI-evo metodu, ja njoj sam sve za pomoćima stregavom. Džidom ova, ajde bježi mater, bježi, ponio si se kuhariški, ajde bježi. Marija, daj piće.